Hello everybody, pozdrav svima. Ovako, znači u ovom klipu ću da probam nešto novo da napravim i vi ćete da mi kažete u komentarima da li to valja ili ne. Znači imam jednu ideju da ne bude ovaj klip gameplay, već čisto jedan klip gdje ćemo malo bolje da se upoznamo međusobno, a i također da još neke stvari tu vidimo onako svi zajedno i da naučimo. Vjerovatno ima neko ko već zna sve to, ali ko ne zna, evo prilike da vidi. Znači, evo prvo ćemo da odemo ovdje na ovaj moj YouTube kanal, znači već smo i otišli tamo, pa smo se već i promenili na drugo mesto, nego ovo sam teo, subscribers. Znači, planiram da ovaj video nazovem upoznaj svoje subscribere ili nešto na tu foru. Evo ovako drugari, znači ovdje sad trenutno ima opcija na YouTube gdje možete da vidite svoje subscribere, znači da ja mogu da vidim vas i da vidim vaše podatke. Šalim se. Znači ne mogu ništa da vidim više od onoga što vi šerujete, ali mogu da vidim ko se od vas subscribe-ova, znači neko ko šeruje svoje subscriptions, pretplate, šta li su već javno. Znači, neću moći da vidim sve subscribere, ali moći ću da vidim većinu vas. Piše da ovdje ima 648 subscribera. A s obzirom na to da ja klip kada izbacim, prođu i po nekoliko dana dok taj klip skupi 200 pregleda, još ga šerujem na Facebook stranicu i spamujem tamo neke grupe ili ne znam ja druge sajtove gde smatram da ima nekog ko bi možda hteo da vidi taj klip, čisto iz tog razloga šerujem tamo i onda nekad dobijem tu još neki view, ali 648 subscribera, a proseku 100 pregleda na klipu koji izbacim, znači to je baš malo, tako da ćemo sada vidimo šta se dešava sa subscriberima, odnosno sa vama. Već sam popio 2 kafe danas i sad pijem guaranu i baš sam nešto onako hyper aktivan, ne znam šta bih mogao da radim. A gameplay mi se uopšte nije snimao jer baš nešto me smara danas da igram igrice. Također još nešto sam radio, neke druge stvari. Hteo sam da napravim i klip o tome i opet sam počeo da ga pravim i sve je bilo lepo, pričao sam pola sata i onda posle vidim da mi nije bilo uključeno pozadi u komp onaj jack za slušalice. Tako da me to ono baš dotuklo malo pre. Ali eto, evo nas sad u novom klipu i ajmo prvo da vidimo, znači zadnji subscriber je bio pre 2 dana i on se zove Levi Ackerman. Znači, ajmo da bacimo pogled ovdje na ovaj njegov Google Plus. Na taj Google Plus bi trebalo da može da se vidi nešto najosnovnije kao dakle lik i šta radi. Znači ovaj lik ovdje baš i nema neki opis, vidimo da je Srbin, reklo bi se, mislim po ovom ovdje pa da počnemo i bilo bi malo bolje da stavio 9 gag memove i tako dalje. Nešto naročito, baš se ne vidi nikakav info o njemu. Sljedeći je Infinity, 5 subscriber, Assassin's Creed cover, ajde da vidimo oko njega. Ima 2397 pregleda, znači vjerojatno je tu duže vremena na Google Plus, haha. Vidimo da uploaduje ovdje Mafiju, Dirt, to jest ima 4 klipa, nego ovo me zanima ovdje na About. Opet ništa posebno nemamo tu da vidimo. Volio bih samo da može da se
više ovih podataka vidi bar odakle je subscriber. Dobro. Mogu da isključim i ove što smo otvorili malo pre. Đorđe Ilić. Ovaj Đorđe Ilić, ne znam po koji put se već subscribe-uje, non stop mi stiže notifikacija vamo na Gmail da se subscribe-ovo na moj kanal. Znači, stvarno ne znam da li non stop praviš nove akaunte ili šta radiš, ali dovoljno je samo jednom da pritisneš subscribe i to je to. Onda imamo Miku Savića. U stvari, čekaj, Đorđe Ilić, nismo kliknuli na Google Plus da vidimo. Oh my god. Aha. Đorđe Ilić, 10.000 view-a. Dobro, vidimo da tu ostavlja i šeruje komentare na ove moje klipove. Bla, bla, bla. Vidim za snajpera nema thumbnail ovde. Vidimo i da voli da gleda trikove sa kartama. Ja, šta sam ja znao da radim te trikove s kartama nekad. Čujemo i Miku Savića. What the fuck, man? Gle, ne mogu ni da kliknem. Znači mora tu da ide, pa onda tu. Mika Savić, 723 view-a. Svašta nešto gleda. Časkom da kliknemo i na About. Ništa naročito. Onda imamo Zax Gaming. Zax Gaming već još malo pa 1000 sabova. On je relativno novi na YouTube-u, znam ga na Steamu i dečko je za, mogu da kažem, mjesec dana skupio, evo skoro već 1000 sabova, ali dobro, ima dosta dobar sadržaj na kanalu, znači kog zanima Dota, slobodno nek ide i nek se subscribe-uje kod njega, radi giveaway dobre i review-e ovih skupih itema, tako kažem, čim izađe nešto novo, on ga kupi i radi review, tako da to verovatno prvo možete vidjeti kod njega i verovatno zbog toga ima i dosta ovih subscribe-ova. Vladimir Sokolović, sledeći subscriber. Šta ovde možemo da vidimo o njemu? Jedan follower, 2000 posete na ovom Google profilu. Kao da mu nije updateovan ovaj Google Plus. Zadnji share 21. augusta 2014. A subscribe-ovo se kod mene pre 3 dana. Ima neke ljude u krugovima, ništa posebno. Ognjen Marinković. 3 klipa, 2 subscribera ima. 5000 view-a. Ovde. Također možemo da primetimo da su za sada svi ovi subscriberi nekako povezani sa gamingom, ali to me i ne čudi. Nikakve informacije ovdje ne možemo da vidimo ni o njemu. Zatim imamo dalje Stefana P. 0 sabova. Ima dosta i ovako ovih, kako da kažem, random likova koji nemaju na YouTube kanal, mislim ne rade na njemu, nego čisto ono u prolazu se subscribe-uju. Tako da od njih i ne očekujem nešto da pretjerano gledaju klipove. Koliko smo prošli do sada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajmo bar do 10. Dimitrije Živković. Vidimo Dimitrije Živković. Minecraft fanboy.
Ovdje isključimo, jo. Mnogo mi se koči nešto zbog ovog programa jer snimam sa... Gdje je bre taj program? Fast on Capture i onda vidite kako mi je procesor nabio u 100% ovde. I onda kad otvaram stranice i sve ostalo, dosta duže se loaduje i dosta ovo sporo ide. Dimitrije Živković. Vidimo da ga sve živo zanima, i muzika, i Minecraft, i ostalo. On vjerovatno ima neki info ovde. Sad mislim da ima najviše ovih pregleda stranice. Nema nikakav info. Dobro, idemo dalje. Marko Marković. Vrlo originalno ime i prezime. Baš onako unikatno. Vidimo da piše komentare na engleskom. Šeruje, znači, klipove na Google+. Svašta. Mislim, svašta šeruje. Dobro, to bi bili prvih 10, drugari. Znači, evo ga i Mr. Alex Twitch. Dota 2 streamovanje, kanal aktivan od 1.1.2015. godine. Breadman. Vjerovatno nešto za Minecraft, reklo bi se po ovome. Džore of Bosnia. Marko Spasić. Tobi CSGO. Bilo bi dobro da može da se vide kad su zadnji put bili aktivni ovi subscriberi. Znači, kao što se ovdje vidi 3 weeks ago da je bacio sub, da se vidi recimo kad je bio aktivan. Tako to. Možemo da loadujemo i još više njih. Također ovdje postoji opcija da se doda, da se pošalje poruka. Zamisli da svakom lično pošaljem poruku. Možda to i probam, drugari. Ako vam stigne poruka, mada pitanje je da li ćete moći da nađete poruku ovdje na YouTube, ali trebalo bi da se nalazi ovdje u Messages. Nego časkom da vidimo ovdje most popular ovi subscriberi koji su. Znači imamo ovog lika Chris Kate, koji se sabovo kod mene pre 2 godine ima 11.000 subscribera. Nema Google Plus da kliknem. Eddie Dream King. Eddie Dream King ima 5.000 subscribera. What? Ne vidi se uopšte. Aha, evo ga, tek sad 13.1.2015 novi klip. Pitanje je da ovaj lik uopšte vidi moje klipove u svom newsfeedu. Nego da isključimo ovo ovde. Ajde bre, koliko mu vreme treba da se isključi ovo, bože. Koga još imamo tu? Toonboy Music. 1000 subscribera. Adnan CS. Not hacking anymore. Medak. Lit. Ovo je još iz vremena Counter-Strike 1.6. Pre 2 godine subscriber. Ko je ovaj bre? Charles?
Robinson, Video and Music Editing. Ninja Gaming, part of Freedom Network. Neon, 873 saba, 2 klipa. Opet je tu i Zax Gaming, tu je i Marko Stamenković. Dobro, za njega znam da je aktivan. Zlatko Škrbina, Deep Brilliant. Neki Rus. Evo ga Jaresov kanal. Prestigao sam tu subscriberima. Haha! Ja osjećam se kad sam gledao ovaj tvoj kanal nekad i wow, 600 subscribera, čoveče. Nisam ni pomišljao da ću nekada imam toliko subscribera, kao što ni danas ne pomišljam da ih imam toliko. Ali opet, čisto sam htio da napomenem. Svašta vidimo tu nešto. Srb, BiH, Kro. Ovo imaju dobre ove filmove, izbacio neke stare. Da sve će to da uklonem sa YouTube-a kad tad. Dobro. Ovaj već ima 188. Ali vidimo da su tu dosta ovi koji imaju puno subscribera, stari subscriberi od po 4, 2, 3 godine. Retko tu da ima neko, osim ovog Zax Gaminga koji je od pre recimo 3 dana. Nego što sam htio da vam kažem, ako vam stigne poruka, znači evo ovdje će da vam stigne u Messages. Šta je bro? Poruka, hey man, here is the code you want for Guardians of the Galaxy. Aha. Osvojio sam kao neku kopiju igrice, filma Čuvari galaksije. Međutim, ja sam taj film već gledao i odgovorio sam, hey, thanks, but I already watched that movie, you can give it to someone else, you have my approval. I onda sam rekao da može slobodno da pošalje nekom drugom to. NLO mi je poslao poruku šta trebam da uradim kako bi izazvao heroja sa Contract to Kill. Prema mjesec dana, ovo nisam vidio. Ilija Milević, šefe, da li možda mi objasniš malo Witch Doctoru i Warlocku i inače klip ti je sa početnike odličan, mnogo se mi pomogao. Imam priliku da pročitam puno ovakvih poruka. Dobro. Ban from channel. Šalim se naravno. Likely spam. 14 spama imam. Ajde da vidimo šta je to. Znači, šalju mi spamove ovdje. Znači, ovo je poslao vjerovatno nešto za muziku. Ajde da vidimo šta je ovo. Hey, hola a todos, gente, yo soy Snips y bienvenidos una vez más al canal. Fuck you! Minecraft. Ne znam zbog čega sam pomislio da ima neke veze s muzikom. Ajmo ovo da očistimo i sa ovim ćemo da završimo klip. I am DJ Ryan. Ajde vidimo šta je on poslao u spamu. Što je verovatno spam. YouTube ga sortira kao spam. Mada ne mora da znači. Onda ćemo ovo da mutujemo da ne bi bilo nekih copyright zajebancija. Vjerovatno neka dobra pesmica. Dodat ću je u Watch Later pa ćemo da provjerimo. Lik ima dobar broj subscribera. Solidan broj view-a za taj broj subscribera. Znači vidit ćemo o čemu se tu radi. Znači ovo ne bih sad rekao da je spam, ali šta god. Life Network. 0 subscribera. Kaže, pozdrav. What? Gle koliko ima? Znači ovo je nešto tu za... Ne mogu ovo da čitam stvarno, brate, sad. Ali ćemo da ga ostavimo tu. PJ! Pred 2 mjeseca je postao.
Sup bro, I noticed you just got started with YouTube and you're looking for ways to make money from it or increase subs. Great channel, by the way. Seems like we're like-minded people. Let's connect and share ideas, get some exciting things to tell you. Peace out. What? Znači ovaj vjerovatno nešto hoće od mene. Ćemo da vidimo šta se tu dešava. Nikakva aktivnost. Nikakav klip. Discussions. Već sam mu odgovorio. What do you want, man? About. Da imamo ovdje šta imamo. Google Plus. A da vidimo i njegov Google Plus. 2 followera ima. Digital lifestyle, internet marketing. Sup guys, I'm an internet marketer. My goal is to help as many people as possible in creating their laptop lifestyle. Anyone can do this, all it takes is having the right mindset. Da ga dodam tu praćenje, pa ćemo da vidimo šta se dešava s njim. Šta imamo dalje? Hi there, how are you? I'm connecting in regards to partnering with TGN on YouTube. Sranje. Ovo je sve prevara. TGN Recruiter. Znači, to je verovatno fora sa onim da budete partner sa nekom gaming mrežom i onda da snimate klipove za njih i šta već, nemam pojma nija. Samo što verovatno on uzima proviziju od toga koliko novih kanala dovede na taj TGN, tako da njega praktično boli kurac za vas. Fora mu je samo da vi prihvatite tu njegovu ponudu. Ali evo baš ćemo da vidimo konkretno šta kaže. Znači, pozdrav, kako si, kontaktiram te u vezi sa partnerstvom sa TGN-om on YouTube. Inače, ko ne zna šta je TGN, onda bolje da ne gleda ovaj klip. We have a lot of offer, znači imamo puno da ponudimo gaming kanalima kao što je tvoj. Moj kanal uopšte nije gaming. Ovo što trenutno izbacim gaming klipove je, nemam pojma ni ja, jednostavno su klipovi, ja izbacim klipove na svom kanalu. Sad, da li će da bude gaming, da li će da bude ovaj klip što sada gledate, ili će da bude neki tutorial, ili će da bude neki iz real life-a, nebitno. Znači, odmah vidimo da je ovo generična poruka, znači ono što se šalje na više ljudi. Znači imamo puno da ponudimo gaming kanalima kao što je tvoj, od kojih izdvajamo softver, promocije i podršku na YouTube. Pomoći ćemo ti da kao ti poraste kanal, nemam pojma nije, i da ne zahtevamo ništa osim toga da praviš sadržaj i da dobiješ preglede. Pogledaj naš softver koji olakšava i poboljšava experience, to jest iskustvo za svakoga. Caleb C, TGN TV. U stvari, evo, ko ne zna šta je TGN TV, evo ćemo da kliknemo i kliknut ćemo i ovdje da vidimo šta je ovo sranje, što mi on nudi. Evo ga, to je taj TGN, skoro pola miliona pregleda. Bio sam subscribe-ovan kod njih nekada davno, ali to je bilo davno. Šta je, bro? Be free to create. Znači on meni ovo nudi. Vrlo fin sajt. Možda i proverimo čemu se radi nešto kasnije. Riley's Channel. Ne znam da li čujete moje kuće kako laje u pozadini. Znači već je 1 sat i 15 posle ponoći.
i apsolutno nema potrebe da on laje, međutim on laje, brate, i apsolutno me to nervira, ali dobro. Neka ga on nek radi svoj posao, mi ćemo da nastavimo dalje. Probat ću da se skoncentrišem i da se vratim na stvar. Još malo imamo da pregledamo ove poruke. Šta radi? Pre 4 mjeseca poruka. U ove poruke uopšte nisam gledao sad. Ajde da vidimo časkom njihov website isto. Evo šta nudi, kako se zvaš ovaj Riley Channel. Who are we and what we do? Discover the next generation YouTube network. Zanimljivo. Zanimljivo, Riley, dobro. Ko je ovaj? If you feel kid curious, check out Terence Hunt. His sound is dope. You can listen to his single Mary J right here. Maybe later. Ember Spirit Gameplay Dota 2 6000 MMR. Navi Dandy Pudge. Ne znam što bi neko meni poslao ove klipove da gledam, ali dobro. Creative Nation Recruiter. Evo ga, još jedan recruiter. Ovo je koji je? Ovo je samo neki običan spamer. Tribal. Čekaj vam što je ovo? Daju nam dosta. Čujem, evo ga imaju Skype. Ajde baš da vidimo na Skype. Šta se dešava ovdje? Pošto mi je Skype... A, on nije mi Skype trenutno otvoren. Fuck. Teo sam da ga pozovem. Ajde, otvorit ćemo Skype. A dok se Skype ne otvori, idemo na Strival Gaming Network. Vidimo šta oni nude. Sponzorstva. Bla bla bla. Mora imaš 50 view-a po danu i stari kanal 30 dana. Dobro, još neka promocija. Kian Bartolo kaže: Hello, I was wondering if you would take a look at my brother's YouTube channel. Link, evo. Čim se bavi njegov brat. Ne znam što bi neko tražio od mene da ja proverim kanal, ali dobro. Imaju dobar ovaj link da se subscribe-ujete. Zanimljivo, izbacuje redovno klipove. Trenutno je u pitanju serijal Teenage Mutant Ninja Turtles. I like turtles. Ima popularne uploadove, dosta solidan kanal, mogu bi da kažem. Evo, stavit ću poruku jednu. Možda sam je već ostavio, brate, možda i nisam. Ili ajmo da vidimo u most recent comments, da li tu imamo nečega? Ne, verovatno se čekaju na approval. Great channel, keep it up. Eto.
Dobro, nadam se da će njegov brat nastavi da snima, iako već ima duplo više subscribera od mene, ne znam što bi tražio moj savjet. Možda pre 5 mjeseci je imao manje. Šta je ovo? Licht. Kaže, naišao sam na tvoj klip skoro i pitao sam se da li mogu da još neki feedback. Srećno sa kanalom. I traži sub. 30 subscribera ima. Armed and Dangerous 2000 subscribera. Check out my channel sub if you want good vid music. Dobro, subscribe-ovo sam se tu izgledam. Hidden YouTube, odakle on ovdje? Pozdrav Milano, tvoj sam veliki fan, YouTube kanal ti je odličan, ima puno video, puno igara. Odgledao sam i lajkao većinu tvojih video od Dota 2, ali mislim da nema videa s herojem Bounty Hunter. Pa bi te ovom prilikom zamolio da ako ti nije problem izdvojiti Battle of Rebels, ti biš jedan klip o Bounty Hunteru, by the way, odlično si igraš, jedan od najbolji što sam ikad gledao. Uvijek me raspolože ovakve poruke. Dobro, vidjeli smo i spam. Ne znam koliko traje već ovaj klip, ali htio sam još nešto da vidim. Ovdje bi trebalo da ima još jedan folder sa porukama, ali ih nema. Imamo folder, to jest imamo ovo sa banovanim. Čomla 999, Marko Pradović, Đorić, Niko Lazić. Sveti, ovog sam skoro banovao lika, brate, počeo nešto da me proziva tu na neki moj klip, da vređa i da ne znam ja šta radi sve budala. Ovo stvarno, ovo isto znam da sam banovao iz Dote, a za ove ostale se uopšte ne sećam. Đorić, ko je li ovaj Đorić? Set up highlights, comments and messages from channels. Znači, community settings, bio sam ovdje, sam kliknuo ovdje i otišao sam u community settings. Ok. Dobro, drugari, eto, to bi bio taj... U stvari, čekaj samo još časkom da vidimo na Skype ovog. Nadam se da mi niste vidjeli šifru koju sam ukucao. Search, ajmo. Fuck you. Search Skype. Evo ga. Shane, Creative Nation. Dodao sam ga, pa ćemo da vidimo da li će da se javi i šta će da kaže. Trenutno nije online. Sedamnaest godina ima. Irska publika. Dobro. To drugare, eto. Nadam se da nije bio glup klip i da se iz svega ovoga može naučiti nešto, da se izvuče neka poenta. Volio bih da sve ovo malo brže radi dok snimam desktop, tako bi mi bilo mnogo lakše da napravim bolji klip, ali šta je tu je. Ovo da vidim kako je ispalo, pa se vidimo, pozdrav!